Abahungu tubarusha pozisiyo, batanze
ingabo z'abakinzi iyo inyange kwirahira intego yacu twese twahurira ku magufi nyakanga umurego ihahurira ku muhanda twese mpuzangendo Eri kuzabigenge isuri isuri kagangana kebangurira kubanza imbangurira kubanza uriyo kare batugaye umuntu uriyo Ibuza kujeruza Ekamata Uriyo Ingabo z'abakinzi Uriyo Inyange kwirahira Imihigo yacu twese twahurira ku magufi nyakanga umurego ihahurira ku muhanda Rwanda, mon pays, ma chère patrie, pays dans lequel plonge mon souffle, mon essence, ma nature. Aujourd'hui, tu es attaqué. Rwanda, pays légendaire dont la paix, la concorde nationale, des multiples valeurs physiques et morales, faisait l'objet d'admiration et de convoitise. Tu es hélas attaqué. Les Rwandais n'aiment pas la guerre. Ils aiment incomparablement la paix. La paix, ils en savent la valeur et la signification profonde. C'est pourquoi, dignes et fiers, ils sont déterminés à combattre corps et âme, quiconque cherche à la leur priver. Ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego My goodness, why should innocent children be forced to go to death when they have the right to a peaceful life? Why should they be reduced to mortals and human shields, unfaithful human beings? Why should they be made parentless? Ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego Mais n'est-ce pas essentiel pour ces simultanés que Dieu donne les skills innocents de contribuer à leur misère et prétendre leur porter le bonheur? Quelle démocratie que développement? Opinion internationale, ne vous laissez pas mentir. La démocratie chantée par ces simultanés n'est rien d'autre que l'affaire pavée de bonnes inventions. Tôt ou tard en tout cas, la vérité se révélera d'elle-même.
wakiongoza na wale waliojichagulia kwa mapenzi ya wengi bila kulazimishwa. Demokrasia inatoa kipaumbele kwa mabadiliko na hupenda kwenda kinyume na mabaya pamoja na ukatili wowote ule. Umaze kugaranya gatatu kugace kinagata tukiyazana kumyaba kwakira twihutiye kugaranya byabeza nakabiro. Tukiranya mutimura mu gihugu kwa buhumuza no muri ndagaruka matuka. Nyenzi zonzi zatijabega twashindi birindiro. Zari zamanukanye n'inyenzi bunyenzi ziragaruka zari ziyobowe n'inyenzi barenganya zituruke kagitumba ziramanuka. Yawe byabeza zirana. Wadi zije umuzozi ngirinyeze nizije zinarikazimanga ningobo karugamba zampaye umuzinga. Ingotani tugicakirana bitereze ngayikikamira kati nikoze ngazicecekesha. Maze mu ngando y'inzu nyarwanda mbacyanijeko. Orugego Stalin nayibamburiye aho bayingana bunyenzi n'abatifere bigikubita biyangaje niyo muturira bahakanira. Ayiwe ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego. Democracy. We say no to feudalism, no to war, yes to true democracy, yes to dialogue, yes to peace and unity. Watumye inkotanyi zikunda ngazitunda ngazicutuma tukabiyegabira babwira ziko banyisihera bugingo. Ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego. Aux armes rationnelles, nous lançons un appel. Ce n'est pas du que l'on déclenche une pauvre, ni d'une mitrailleuse à gaz, pas moins des mortiers que jaillira la solution au problème des réfugiés. Nous sommes pour un dialogue de franc. C'est pourquoi nous disons non à cette guerre meurtrière qu'on nous impose. Cette sale guerre qui divise. Ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego. Amani na demokrasia havileti na mlio wa bunduki wala na magazeti yaliyozikwa macho. Demokrasia inasema kweli, haifichi, inafanyia kazi hadharani. Yama kumyari ni chanda ni kabilo na nyakapale barazamutse kwendo raje kuyacu ari nto amatiri biyoroganisa. Kubira wasiri senda kumumurasa na nabahakuja yesu. Beko nubundi yawitanze nambaro isiga banari. Position datane ni kwa ipinzani ngotani tudishushikana shishitabona. Izikiza Kristo muzikure azamukizo mperehe maze mu mbiriti ziri mpumu kwa 30 kagitumba turayigarura. Uzu nishema cy'ingabo z'u Rwanda twatambuka gisirikare. Ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego.
ndarahiye sinzahemukira urwambyaye niba bataheruka ngo bakubita no gutanga amanasu yinayo gutema mugabane ndakura sinzahemukira urwambyaye ishyira mu bice inkweto yizitamo inkweto nkongorezera amafunguro ikagituma hari pasita kumanuka kikabimana imbaraga zirabagirana aho bitorezaga inama y'umurage abaguye gituma mbahindura umuyongozi ariko iyo nawe ukeneye nanjye mujya gushyira hejuru kubanga mugabo wiga sinzahemukira urwambyaye uwo musingi guturuzegera cyangwa mbese gitarikazi impanganye ngo bakarugamba zamariye umuzinga inkota zitigitagira nka mitarayeze ndayisikamira karakindi ko wenda sitekesha maze mu ngano yose nyangarwana amacana inyema uruka dositarine nayo ibamburiye aho ibaye nana nabone yose nawe tugaye gikubita wiyambashe niyo mwijimye wakanye umugabo w'inka sinzahemukira urwambyaye ndakurahiye niyo nkubitaza kuba abandi rusuzuguza n'inama nabo kagira imyamba yandi mbaganyikanika batinya ndiruka muri ishyaka icyamba ribyaye nkuru ishyanga baranyiganye nikarasanye kamyasiyo nyakurasi nyinshi ndazirezereza nkazisakuma nkazishyira cyamanga rushikarana nkubiri nkwarani nkubitagira amatima mugira icyarimwe mu cyambere cy'abagabo uriya mirwano y'iryabaga